Online Manipur YouTube channel sibing biriba mayam pum nampu amuk hanna taram nok seri ahan badam namar weba pawam update thamjage Mizoram gi Chief Minister Zoramthanga na Manipur gi manung gi suda khut thingchille MNF ki mifam da Manipuri BJP gi MLA khaute saruk yaramle Manipur da hojik thokliba kanglu phurb ki oibu ungkhatna ba asida Manipur ga yumthang nariba state Mizoram gi Chief Minister Zoramthanga na wafam kaya marum phongdok loduna Manipuri manung gi wathok asida khut thingjelakpa gi mami tare जो ट्राइब ना खुंदारिबा मफम सिंग पुनसिन बाहाइबसी मिजो नेशनल फ्रंट MNF की लेंग द्रब पंदम अमनी हाइना पार्टी असिगी आइजोन द लैब ऑफिस द पांगथोक मिफम अमदा जोरामथांगा ना फोंगदोखरे लोइना मिफम असिमक्तता मणिपुर की रूलिंग पार्टी द यावरिबा BJP की चौपोक MLA LM खौतेसु सरुक याबा थेंगनरे अवांग नोंगबुक की न्यूज एजेंसी अम ओरिबा नॉर्थ ईस्ट लाइफ की फंगबा पाउ नाहाई इंडिया म्यांमार अमदी बांग्लादेश द लैरिबा जो फुरुप ना खुंदा मफम सिंग द पुनसिन बाहाइबसी पार्टी असिगी फाउंडर सिंगी आनिंग बापाम बनी अदुबो हौजिक मतम असिदा तोंगान तोंगान ब लैबाक सिंग द जो तारिबा मफम सिंग पुनसिन बाहाइबसी अथुबदा ओइथोक लोइदबा मरमना इंडिया मनुंग सन्ना मणिपुरी असम अमदी त्रिपुरा द लैरिबा जो फुरुप ना खुंदाबा मफम सिंग द पुनसिन हन बाहाइबा असिना पार्टी सिगी पांदम ओइदुना लाखिबनी वफम असिमक मतम अमदा MNF ना ललहौलुप अमा ओरिङैदा इंडियन गवर्नमेंट गा वरी सानबदा कन्ना तक्सन खिबनी लोइना मतम अदुगी सेंटर लैंगाकसु हाइरिबा वफम असि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 3 की मखादा यंगसिनगनी हाइना फोंगदोखिबनी ngasiगी मिफम अदुदा जोराम खाना मकाता हाई मणिपुर की इशू असिदा मिजोराम लैंगाकना थेंगना खुद थिंजिलुबदी याबा नते अदुबु जोना खुंदा मफम सिंग द पुनसिन बनतगना ग्रेटर मिजोराम सेम्बगी वफम असि मणिपुर द खुंदारिबा जो सिंगना इनिशिएटिव लौरकदबनी मणिपुर द हौजिक ओइरिबा फिबम असि यामना लैबक थिबनी मिजोराम द संगजफम लौदुना लैरिबा मणिपुरी सिंग मिजोराम लैंगाकना चेक्सिन ना यंगसिनगनी मणिपुर द अथुबा मतम द तंगदु लैताबा फिबम हंजिलकनाबा ओइसनु निंगसिंगबा याबा द मणिपुर की तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन तालकलिबा कुकी MLA तरागी मनुंग द मपंदी हौजिक मिजोराम द केम तौदुना लैरिबनी अमरोम द वाथोक असि लोइसनबा मतेंग पांगबियु हाइना CM बिरेन मिजोराम की चीफ मिनिस्टर जोरामखा द ममांग थक्ता फोंगदोखिबसु लैख्रबनी अदुगा मथंगी अपडेट असना AR गी अकनबा चेक्सिन thourang marakta dolaithabida yum ahum mei thakhre मणिपुरी कायबा यारो हाइबा डिमांड तौरदुना खोरमबन कैथेन द प्रोटेस्ट तौख्रे मणिपुर द थोकिबा कंगलुप की इरांग न मरम ओइदुना पेट्रोलियम प्रोडक्शन पुसलकपगी थबक थोरम द साथिन अकाइबा थोकले सिक्योरिटी की अहोबा मयाम अमा लैबना मरम ओइरदुना ड्राइवर सिंगना मखाताना थाउ लौब चलु हाइबा द निंगाइ तौनरे ड्राइवर खरना पाउसे असिदा हाइ हनक पेट्रोलियम प्रोडक्शन पुबा टैंकर कुल लोमदी संगलखरे अदुबु मखाताना थाउ लौब चत्तबा अमसुंग मणिपुर द पुसिलक पदा गाड़ी थोबिनबा ड्राइवर लैतबदगी स्टेट असिदा अतेनबा मतंगी मनुंग द पेट्रोलियम प्रोडक्शन म्याम द फंगनबा ngमदबगी फिबम अमा लाकपा याना लैरे मखोइना पाउसे असिदा हाइ इम्फाल जिरी लंबी असि ड्राइवर सिंग द की तुजुंगबो यावदना स्टारिंग पाइजबा याबगी फिबम हौजिक फावबगी ओइना उद्री पोचै पुरकपा ट्रक सिंग द लाइरदुना सिक्योरिटी फोर्स न तोंबा गाड़ी द फावबो नुंगना थाजिनबगी थौदोक थोकली हौजिकसु कुकी न ताबम फम सिंग द मियोय कयाना गाड़ी चंगलकपा नत्रंगना चटखिबदा अथिंगबा पिननबा थौरंग तौदुना लै मखोइदगी ड्राइवर सिंग की पुंसी कनगी हाइबा तारगदी औऔबा नोंमैना कापगी फिबम नत्रगदी ड्राइवर सिंग की पुंसी मतम अमदा हेक्ता खुदोंग थिनिंगाय ओइ इम्फाल द पेट्रोल की रिटेल आउटलेट हांगबा अमना पाउसे असिदा हाइ कंगलुप की इरांग थोकलिबा असि निंगथिना इंगथानबा ngamdri maram aduna driver sing na starring pairaga thau pusilakpada akiba lei oirakliba phibam asidagi awaba kokhan ki haiba taragadi Indian Oil Corporation Guwahati da base toba tanker mayam ama leiribadu Manipur da thajin bigadabani Guwahati da base toba gari sing adugi driver sing nan local ngaktani masigi sumathakta gari sing adusu nan local gi oibani na lambi da kuki militant sing na meitei yaubra haina thibasidagi khudung thiba ama phawba leiraroi haina phongdokli atop update amadana meitei kukigi wathok ntte national security da singnarakpani meitei lipun aduga article ase paning bataragadi sanalaibak daily newspaper da phangbigani atop update amana RBI na lupa lising ani gi note miam da thadokpa leplagani lising ani gi note September 13 phawgoda mahut onthokpa yagani
Reserve Bank of India RBI na lupa lising ani gi note miyam da thadokpa thinglagani haina lauthokre adum oinama hairiba currency note asi legal tender September 13 phawba laikhigani miyam na September 13 phawba gi manung da note ching asi gi mohut chindokpa yagani hairi RBI gi pauna hai lupa lising ani gi note ching asi dukan sing amasung bank sing da kudak tagi miyam da pithokpa lepkadabani miyam na lupa lising ani gi note ching asi makoi gi account da deposit tawgadabani natragana note ching adu bank branching da atopa note ching mahut chindokpa yagani lupa lising ani gi note ching asi bank sing da amukta da lupa lising kun phawba mahut onthokpa yagani hairiba thabuk asi me kun go humdoi dagi chathabo hogani haina RBI na phongdoragli kumja lising ani taragani pan gi March 13 da note asi gi value asi lupa crore lakh taruk ka lising humdraga humdoi oirambadagi kumja lising aniga kungo humdoi March 13 phawbada lupa crore lakh ahum humphugani thoi da hantharaki lupa lising ani gi note ching asi kumja 2016 gi November thada lebak asi da chatnaba haukibani loinana lupa samga amasung lising amagi note ching legal tender states lauthokraba matungda hairiba note asi chatna rakhibani currency note asi miyamna transaction da ayamba sizinade miyam da tangai fada basing phangnaba hotnaba atopa currency note ching oina sizinari haina RBI na phongdorakli hairiba note asi kumja 2018-19 da number lepkrabani lupa lising ani gi note ching thadokpa lepnabagi phirep asi su tongan ba political party singna makoi gi oiba wafam sing thamnarakli Congress party gi general secretary in charge communication Jairam Ramesh na mahaki Twitter account da thakalakpa post kumja 2016 gi November 9 da matam adugi tungna kilaingak na mawong da lupa lising ani gi note sing chatna ba hawal wadu hojik amuk thakhre masi ekhoi gi Biswa Guru gi thabuk hana tawraga kona wakhal tarakpagi thawung du utle hairi Aam Aadmi party gi lusing ba Saurabh Badwasna note asi chatnaba hawhanba amasung amuk thingba natragna anoba note chatnahanba asi Modi na haudokpaga loinana masina leibaki senmilon da chawna sapu pigani haina phongdoki Gatop update amana Manipuri violence Naga leader discuss ethnic classes during the brainstorming session Naga leaders from various walks of life share their views and discuss the prevailing law and order situation in the state aduga atop update amana mass sit-in continues against Sioux militants. Kokomi questions why the state government remained silent when 10 Kukigi MLAs demanded separate administration. Update amana Kuldeep Singh Chief Secretary Kokomi hold joint meeting. Kokomi stressed the need to review the ground rules of Sioux and ensure effective implementation of the same so that strict action could be taken up against violators. Aduga top update amana Assam Rifles team destroy around 22 bunkers set up and occupied by Kukigi militants in the hill areas in and around 5 villages of Wakanfai. Aduga top update amana AICC delegations requested the governor for providing adequate relief to violence hit people and also urged for speedy resettlement of the displacement people. Video seeing bibagi damakta mayam pumna mupu amukana thagachari no update ki damakta nuksibidana channel na subscribe to biramu. Thank you so much.